Evo, samo malo počakam, da gremo live, da se vključim v program, da ne bo preveč komplikacij, da ne bo preveč tehničnih težav. In ja, evo, dobrodošli, mir z vami in pozdravljeni na kanalu Aropel Balkans v še enem live streamu, ki tle predstavljamo, se pravi, govorimo o hermeticizmu in alkemiji, o hermetični misli po predavanjih Abba Sadika, in to smo začeli z nekakšno namero, da se govori o teh stvarih, nekako da dvignemo tabuje. Ljudje, ki hočejo omejevati druge ljudi s svojimi plitkimi razmišljanjimi in svojimi omejenimi umi, ki mislijo, da so pogotnili celotno pamet sveta. Dobro, ne? In v hermetični misli, se pravi, včeraj smo govorili o alkimiji in o demonih, ne? Se pravi, daemonih po grški misli, in se pravi, v hermetični misli je daemon duhovno bitje, ki spremlja človeka, in vsak človek ima takega spremljevalca. Ne? Niti eden človek ni človeka, ki ne bi imel svojega daemona ob sebi, ki bi ga spremljal. Ne? In to je pač nekako pogojeno z ljudmi, z odnosi med ljudmi in s temi kompleksnim univerzumom, v katerem se nahajamo. Ne? Se pravi, vsak človek ima takega spremljevalca, ki ga skuša zapeljati in usmerjati v napačne smeri. Ne? Zelo zanimivo. V islamski tradiciji je to podobno ideji karina, ne? Spremljevalnega duha, ki spremlja človeka. Ne? Se pravi, ko človek umre, se začne potovanje duše navzgor. Najprej se telo razkroji in spremeni, oblika, ki jo je imel človek, izgine, njegov način življenja pa se izprazni energije in preda daimonu. Se pravi, o tem sem včeraj govoril in to je nekako bolj razumljivo, tudi Lorena iz Španije, iz Ekvadorja, se je z malo strinjala, in da so te teksti nekakšno mnogim ljudem, ki uporabljajo razum, poznani. Ne? Se pravi, čutila telesa se vrnejo k svojim izvorom, strasti in želje se vrnejo naravi brez razuma. Se pravi, narava je nekako ki sledi nagone, ne uporablja razuma in gre to pač v svoje smeri. Ne? Pač, ko ti predstavljate si tle kočijo, ne, s temi konji, ne, in ostaneš pa nekdo te vzame stvarnik bamf, ne, gre duša gor, ampak če šuti ti konji, ne, gre pa v naravo. Ne. Se pravi, konj, če ga spustiš, če ga nimaš na vajetih, bo zbezlov čez ograjo ali pa skočil na sosedovo kobilo. Ne. Tako da pustimo te čute, ne, tam, kjer so, in dajmo njihov življenjski prostor, da usmerjajo svoje konje tam, kjer oni želijo. Ne. Seveda, če se bojo priključili meni tudi kakšni gostje, vas veseljem sprejemam, ne, samo boste mogli tudi vi te čute malo kontrolirati, te svoje, malo jih pobrzdati, ne, malo jih imeti na vajetih, ker nekako ti spremljevalci, tudi vi niste pač čisto brez nedovzetnosti za te spremljevalci, te daemone pač, ali vaše čute, ki jih morate krotiti, ne, ali jih morate krotiti, ker drugače se ne moramo tlele na Aropel Balkans koment, ne moramo zdaj pa tolerirati, da bojo ljudje svoje daemone tle sproščali okoli, ne, mi bomo pa tle tihi in vas poslušali, ne, mislim, zdaj sem že razložil, ne, lej, ali nisem jaz vaš transformator za vaše travme, ne, tako da ja, se pravi, kot sem rekel, ne, ko človek umre, se začne potovanje duše navzgor, telo se razkroji in spremeni, oblika, ki jo je imel človek, izgine, njegov način življenja pa se izprazni energije in preda daemonu. Tako se človek dviga skozi kozmično harmonijo. Pri prehodu skozi posamezne sfere odloži različne lastnosti. Se pravi, prva je v prvi sferi energijo rasti in razpadanja, druga v drugi zlobne namene, v tretji zvijačno želja, četrta v četrti oblastno ožabnost, peta v peti brezbožno drznost, šesta v šesti pohlep po bogatstvu in sedma v sedmi laž. Spravi, če teh stvari ne odloži, se vrne nazaj na zemljo. Ne? Spravi, to je tako recimo, kada bom vzel k Bogu, recimo grem k Bogu, ampak bom vzel še par centov sabo in ali ti bo iz žepa pa ne moreš, ne? Moš te postiti, ne? Da se boš vrnil nazaj, boš prišel iskati nazaj, ne? Če se kaj pozabil, ne? Boš rekel, lej, s tem sem pozabil, ja, a hočeš iti nazaj? Joj, to mi je pa toliko všeč, jaz bi pa, ne vem, vzel mojega prijatelja sabo, ne? A ga lahko dol iskati?
In predstavljati se, ne, recimo reče, mogoče reče, lahko ti dam, ampak če si res tako želiš, ne, in v drugi obliki se vrne človek, je možno, reinkarnacija, lete. Mi nismo neodvzetni za te stvari in seveda, če pa jih premaga, ne, te stvari, te želje, te daemone svoje, ne, doseže 8. sfero, se pravi, kjer skupaj z drugimi biti poje hvalnico očetu. Tam postane podoben prebivalcev te sfere in skupaj z njimi odide k očetu. To je najvišji cilj, se pravi, združitev z Bogom. In Hermes na to začne učiti ljudi, ne, ljudje rojeni na zemlji, ki ste se predali pijanosti, spanju in nevednosti o Bogu, prebudite se. Nekateri so ga zasmehovali in odšli, drugi pa so prosili naj jih uči. Se pravi, učil jih je modrosti in jim pokazal pot odrešenja. Na koncu izreče tole molitev, se pravi, svet si, o Bog, oče vsega, svet si, o Bog, katerega volja se uresničuje po lastni moči, svet si, o Bog, ki želiš biti spoznan in si spoznan sam po sebi, svet si, ki si z besedo ustvaril vse, kar obstaja. Sprejmi čiste darove mojega razuma iz duše in srca, ki se dvigata k tebi, o neizrekljivi in neizgovorljivi, katerega ime lahko izrazi le tišina. Spravi, ko je to povedal, se je pastir ljudi, božanski pomešal z višjimi silami, pač Hermes pa se je z zahvalami in blagoslovi obrnil k očetu vseh sil, osvobojen in napolnjen z močjo, ki mu je dal, ter z razumevanjem narave vsega in najvišjega videnja. Se pravi, začel je oznanjati ljudem lepoto pobožnosti in spoznanja, gnosisa, pač tega zavedanja božanskosti. Pravi je rekel, o ljudje rojeni na zemlji, vi, ki ste se predali pijanosti, spanju in nevednosti o Bogu, streznite se zdaj. Tako je poslal Hermesa kot glasnika in učitelja, da prebudi ljudi in jih spomni na njihovo resnično naravo. Pravi, njegova naloga je bila, da jih spomni, da so otroci Boga, da njihov izvor ni v temi, temveč v svetlobi in da se morajo osvoboditi vezi, ki jih vežejo na materialni svet. Prav, zanimivo je, da se podobna ideja pojavila tudi v staroegipčanskih mitih. Tam duša po smrti potuje skozi 7 vrat ali prehodov v onostranstvu, na vsakem prehodu mora poznati določene skrivnosti ali gesla. Ne, mora poznati le gesla, brez teh gesel ne gre čez, ne, to je tako kot na Sesame Street, isto, ne, se pravi, ko ga reče recimo Sezam, odpri se, ne, isto te skrivnosti mora človek poznati, če govori o Bogu, ne moramo zdaj biti pa ignoranti, pa reči, zdaj pa meni ni treba nove zaveze poznati, ali pa zdaj pa meni ni treba poznati, kaj tam le piše, ali pa jaz sem pa tako, mi ni treba iti tam lepo pogledati, kaj piše, ker same pravila ne veljajo, ne. Ja, ali so pravila za vse ista, ne, zdaj ne pravim, da so ista, pač dobesedna za vse, ampak pravil nekako se je vseeno treba držati, ne. Eno moral in manir seveda, s tem, da poudarim to, ne, ker smo na socialnih omrežjih in imamo prenos v živo. Sprav, ko so ljudje slišali Hermesove besede, so se zbrali okoli njega. Spravi, govoril jim je, ljudje zemlje, zakaj ste se predali smrti, ko pa imate moč, da sodelujete v nesmrtnosti? Torej, pokajajte se, pokesajte se, vi, ki hodite v zablodo in imate nevednost za svojega spremljevalca. Izstopite iz teme in vstopite v svetlobo. Opustite uničenje in sprejmite nesmrtnost. Nekateri pa so se samo posmehovali in odšli po poti smrti. In drugi pa so ga prosili, naj jih pouči in so padli pred njegove noge. Pravi, dvignil jih je in postal njihov vodnik na poti domov. Učil jih je besed modrosti in jim pokazal, kako se lahko rešajo. Se pravi, posejal je v njih seme modrosti, oni pa so pili iz vode nesmrtnosti. Se pravi, to je seveda alegorija, ne, zdaj. Zdaj, ti, ki jemljete to dobesedno, ne, lejte, lahko pač v fizikalije to pretvorite, ne, sam morate razumeti, da je nekako alegorija razumeti, to seveda je posebna znanost, ne, ali pa poseben stopnjo intelekta mora pa človek imeti, zdaj, vsaj eno osnovno, če se že o tem pogovarjamo, ne. Zdaj,
pa če bomo pa razlike delali, pa kaj smo, lahko pa, ne vem, si polena drugmu pod noge mečemo, pa govorimo, kako smo vsi pametni, kako smo vsi svojo pamet pojedali. Dobro, se pravi, ko je prišel večer in so sončni žarki začeli zahajati, jih je očistil in skupaj z njimi izrekel zahvalo Bogu. Ko so končali zahvaljeni, se je vsak vrnil na svoje počivališče. Se pravi, Hermes pa je v svojem srcu ohranil dobroto pastiri ljudi in se veselil, ker so se izpolnila njegova upanja. Se pravi, spalec telesa je postal prebojenje duše, zapiranje oči pa resnično videnje. Se pravi, tišina je bila polna dobrega, njegove besede pa so postale začetek dobrih stvari. In to je, lejte, se pravi, to je isto, podobne principe najdemo tudi v vseh drugih religijah, ki so hermeticizmu sledile, se pravi, ni da pač, ker izhaja ta bistvo, ne sicer vede so pač posebna znanost, zato se jim tudi reče, pač v slovenščini se reče, da se nekaj ve, se reče, da je vedec, pač, če je znalec, potem pomeni, da nekaj zna, pač, če nekaj zna, je pač praktičen, je praktičen človek, če pa nekaj ve, pa je lahko pač vedec, nekaj ve in mogoče je oboje, ampak mogoče ne dela tega zaradi ničesar drugega, ker vedeti in znati sta dve različne stvari, seveda v slovenščini, ampak dajmo to pustiti za kdaj kasneje, ker da ne bo preveč, da ne bo za danes preveč, ker smo začeli zelo pač abstraktno, a z alegorijami danes, tako da ne bo preveč za mojo publiko, ker pač nočem preobremenjevati, ker je še zgodaj, šele v Angliji je 11:52, tako da, lejte, če imate kakšno željo se priključiti, evo govorimo o nesmrtnosti, o modrosti in o hermeticizmu in o alkimiji. Se pravi, tudi, ko govorimo o spancu, za tiste, ki so se glih zbudili, spalec telesa je postal nekako prebojenje duše, zapiranje oči, pa resnično videnje, se pravi, tukaj imamo primere, naprimer, da nekdo pač, če mi ži prav, jaz pa zdaj boljš vidim, joj, zdaj pa vse vidim, kakšni, ki zaprejo oči, v bistvu vidijo boljš, to pomeni, da se znajo bolj skoncentrirati, pač boljš vidijo, kot pa če bi videli, kot če bi gledali z očmi, ker pač, če bi gledali z očmi, pač včasih je gledati kaj preveč obremenjujoče in rajš zaprejo oči, da po občutku pač delajo stvari, da jih ne premoti pač, ne vem, tema ali pa nekaj, kar bi oči oviralo pri videnju, ker duša pač, to seveda abstraktno, alegorično, koranskemu komparativnemu verzu, se pravi, imajo oči pa ne vidijo, ker so njih srca slepa in podoben verz. Ljudimo tudi v Bibliji, to je pa še ena alegorija, če še kaj več povedati, mislim, da ni treba. Se pravi, tišina je bila polnega dobrega, besede pa so postale začetek dobrih stvari. Vse to je seveda Hermes prejel od Uma, se pravi Poimandra, pastirja, besede logosa vsega gospodstva, po katerem ga je navdihnil Bog. Se pravi, to je zelo lepo parafrazirano s besedami Abba Sadika, na besedah Abba Sadika, se pravi, tako kot je on razložil, ne bo kdo to rekel, da sem si jaz to zmislil. Z vso svojo dušo in močjo je prišel do ravni resnice. Se pravi, na to je Hermes izrekel zahvalno molitev Bogu. In gled tole, svet si, o Bog, oče vsega stvarstva, svet si, o Bog, čigar volja se izpolnjuje vlastni moči, svet si, o Bog, ki želiš biti spoznan in si spoznan po sebi, svet si, ki si z besedo ustvari vse stvari, da bi obstajale, svet si, katerega podoba je vse naravi, svet si, katerega oblike narava nikoli ni mogla ustvariti, svet si močnejši od vsake moči, svet si, ki presegaš vsako veličino, svet si boljši od vsake hvale, sprejmi čiste darove mojega razuma iz duše in srca, ki se dvigata k tebi, o neizrekljivi in neizgovorljivi, katerega ime lahko izrazi le tišina. In ja, to je hvalnica Bogu. Podobno hvalnico najdemo
recimo, me se zdi, na Kamadi kodeksu imamo en tekst, ki se imenuje neka hvalnica Melkizedeka, v bistvu. Tudi Melkizedekov kodeks in je podobno, ne, to je v bistvu setski tekst, ne, je v bistvu po ti seti, ne, pač ne jeti, da je bil en drug, ne, ampak te otroci Seta, ne, ki je bil seveda potomec Adamov, ne, imajo podoben tekst, ne, pač zelo so kristjani, gnostični kristjani, ne kristjani kot kristjani, ampak pač sledilci Kristusa, sledilci Jezusa, ne. In zdaj kaj, ne, se pravi, resnične narave našega skupnega bivanja, se pravi, napolni me svojo močjo in milostjo, da bom lahko dal svetlobo svojim bratom, svojim sinovom, ki so zaradi tega v nevednosti. Verujem in pričujem, grem v življenju in svetlobi, blagoslovljen si, o Oče, tvoj človek naj bo svet, kakor si ti svet, kakor si mu dal popolno oblast, da obstaja. In tukaj je zelo pomemben dragulj, ne, se pravi, pripoved od Mohameda in družine Mohameda, znana kot in nevednost, in to je izročilo, evo, primerjalno spet religijsko, od Džafara Sadika, mir je z njim, evo, sem dal glih, Al-Hafta Šarif, 94. vrata, imam na kanalu, 7 minut traja, ni dolga, se pravi, kratka refleksija za jutro, za čez dan, ki boste imeli čas, pogledajte si. Se pravi, Imam Al-Sadik je sedel skupaj skupino svojih privržencev in govor je nanesel na razum oziroma intelekt, se pravi, Al-Akl je intelekt, ter na nevednost, ki se imenuje Džal, se pravi, kdo je bil oče nevednosti? Abu Džal, ne, Abu Džal je bil stric od Mohameda, ne, in on je tam, kjer je bilo pač, kjer je hodil Mohamed, je on metu trnje, ne, pred njim, da bi Mohamed, da ja ne bi šel tam mim, ne, se pravi, Abu Abdullah je rekel, se pravi, spoznajte razum in njegove vojske, ter nevednost in njene vojske, temo in njene sile. Ko boste spoznali razliko med njima, boste vodeni, se pravi, evo, pejte najprej po razum, ne, in po vojske razuma, pa pogledajte, kje ima še nevednost, pa ta ignoranca svoje vojske, ne, in ki jih primerjate med sabo, ne, takrat pridite nazaj, ne, se pravi, ko najdete obe vojski, pridite z njima nazaj k meni, ne, zelo pomembno, ne, ker je treba obe pripeljati, ampak zakaj, ker verjetno, ker je treba vsem nekaj razložiti, ne, da bojo oboji razumeli, v kaj se spuščajo, ne, zelo pomembno, jih je 75, se pravi, vojska ignorance in vojska razuma imata svoje vojake, ne, po hadisih Ahlul Bejta, ne, se pravi po islamskih učenih, se pravi, evo, Abu Abdullah je rekel, v bistvu, pejte po vojski, se pravi, eden iz spremljevalcev je potem rekel, naj bomo tvoja odkupnina, mi poznamo le to, kar nas ti naučiš. Abu Abdullah je odgovoril, resnično je Bog, se pravi Allah, ustvaril razum, bil je prvo duhovno bitje ustvarjeno iz njegove svetlobe, na desni strani prestola. Rekel mu je, obrni se nazaj in obrnil se je. Potem mu je rekel, pridi naprej in prišel je naprej. Bog je rekel, se pravi, ustvaril sem te kot veličastno stvarstvo in te počastil nad vsem tvojim stvarstvom. Nato je ustvaril nevednost iz grenkega slanega morja teme, rekel je, obrni se nazaj in ta nevednost se je obrnila nazaj. Ne. Potem je rekel, pridi naprej, to da ona ni prišla naprej. Se pravi, rekel je, ali si postala ošabna in jo je preklel. To je razumel določil 75 vojsk oziroma lastnosti. Ko je nevednost videla čast, ki jo je Bog dal razumu, se pravi, da nevednost, je rekla, joj, pa razum ima moč, ne, da pa jaz ne morem pač nevednost, da je začutila sovraštvo in rekla, moj Gospod, to je bitje kakor jaz, ne, ti si ga ustvaril, počastil in okrepil, jaz sem njegovo nasprotje in nimam moči proti njemu. Daj tudi meni vojske, kakršne si dal njemu. In Bog je rekel, da, vendar, če boš potem neposlušna, bom tebe in tvoje vojske izgnal od svoje milosti. Nevednost je rekla, sprejemam, tako je dal 75 vojsk in to je seveda zanimivo, ne, ker to zelo spominja na izvorno pripoved hermetične tradicije, kot sem rekel, da je malo komparacije tlele in na začetku obstaja enotnost. To pravi, kaj se zgodi?
človek ustvari oboje in jima zapoveduje. Na to pride do razhajanja, harmonija se poruši in ena stran seveda postane neposlušna. Se pravi, vedno je tako kot nihalo, tako kot recimo, ker imamo te kugelce, ne? Recimo tudi v fiziki imamo recimo, a veste ono, ker imamo 5 kugelc, ne? In če ena stran deluje pak in ostale 3 kugelce so primerne. In v tem ravnovesju nekako, če človek v ravnovesju, potem je človek ali pa telo fizično v nekem vesolju ali pa univerzumu stabilno, če gledamo to fizikalno. Ne. Ampak, če pa gledamo to strani nekega balansa, ne, zaprav neke perspektive, da je človek zbalansiran, pa mora se prilagoditi. Ne. Zdaj ne moramo zdaj mi s totalno ignorantnim človekom, ne, ki je pa vseljiv, ne, ga pa zdaj, ne vem, ne sprejemati, zaprav, zdaj pa ti si pa ne, ker je lahko človek malo preveč vseljiv in vemo, kako je pač z vseljivci, ne. Ker človek pač bi rad, ne vem, imel pozornost, pa bi rad pregovoril nekoga, pa bi rad nekaj povedal, ampak drug človek, zmeraj obstaja nek človek, ki bi rad nekomu nekaj preprečil, ne. In zmeraj je to tako bilo. In zaradi tega, lejte, zdrav razum vedno, se pravi, počasi se daleč pride, ne. Si je treba vzeti čas tudi za nevednost, ne. Tudi je treba biti z nevedneži potrpežljiv, pa jim počasi začeti dopovedovati, ne, da pač nevednost, vse lahko, ne, lahko je pa človek neumen, tako kot jaz, ne, recimo, ne, lahko je neumnost, se pravi, ni nevednost, ne, to je, da je nedoumljivo, pač je nekaj, da je nekdo neumen, ne, ampak neumnost, pač, če hoče nekdo nekaj dosež, biti neumen, ne, je težko, ne, pač, težko je danes biti neumen, ne, ker je, kot je nekdo rekel, velika konkurenca, ne, danes, ni lahko biti neumen, ne, zato je pač treba uporabljati zdrav razum in se prilagajati, ne, in se pravi, za lažje razumevanje, evo, lahko še predstavimo za konec kot miselni zemljevid, se pravi, najprej ostaja oče, eden, in to je dobro, ne, to je to. Oče je eden in on je dober, ne. To, da oče se mora pokazati na način, ki ga ljudje lahko razumejo. Zaprav, jaz če razlagam nekomu, tukaj zdaj govorim o Bogu, ne, o teh stvareh, ne, nekomu, ki ne razume, ne, moram malo pač neumen biti, ne, ali se moram prilagoditi, ne morem, če ne razume človek, ne. Kaj ne mu jaz naredim? Reče, lej, ne razumem in jaz mogoče res ne razume, ne. In jaz študiram, ne, a je to zdaj, se dela, da ne razume, a res ne razume, ali kaj bi zdaj rad, ne. In na to je to, ne, oče se mora pokazati, se pravi Bog, ne, moramo predstaviti Boga pač vsem, ne, to tudi jaz razumem, ne, na način, ki ga ljudje lahko razumejo, ne. Zato se razodeva kot božanski ne. Božanski si zamisli prvega človeka, ki obstaja v njegovi zamisli. Zato ima božanski voljo, ki se izrazi kot beseda, logos, ta beseda vstopi v ustvarjanje in se združi z oblikovalnim se pravi, ter v naravi ustvari 7 vladarjev, ki skupaj oblikujejo urejen kozmos. Potem so pa ti vladarji, ki pa rečejo, da je pa dobro, to pa ni, in potem ta kozmos seveda lahko razširi. Predtem je bil pač kozmos kaotičen in nerazumljiv. Ne. In evo, ne, tako pač je prišlo do stvari, da ni zdaj pač ta Božja, kad si ljudje predstavljajo, zdaj pa Bog ima pa roko, pa ne vem kaj, pa dajte malo misliti, dajte biti v 21. stoletju. Dajmo se malo prilagoditi na času in prostoru. Se pravi, in ta ideja seveda spominja tudi na nauke Ahmeda Al-Hasana, enega od Mehdijev, omenjenih v oporoki preroka Mohameda v testamentu. Po teh naukih obstaja božanska resničnost, ki je nad razumevanjem stvarstva in ta se razodeva skozi Allahovo voljo. Iz te volje nastane podoba, ki je Mohamed in njegova družina. Popolni božji namestnik Mohamed je opisan kot prvi ustvarjen iz božje svetlobe, po tem razumevanju vstopi v naravo kot popolni namestnik in upravlja stvarstvo. In se pravi, nadalje je razloženo tudi, da imajo vsi ljudje dušo, nafs, razum in čutila. To, da ne uporabljajo vsi svojega razuma, tisti, ki ga uporabljajo, prejmejo dar svetega keliha, se pravi, kar je dar uma, ne? To je ta sveti gral. Ne? To je
dar uma, razumevanja. Ne. Takšni postanejo otroci svetlobe, kot smo omenili, tisti, ki razuma ne uporabljajo, postanejo podobni živali in jih vodijo želje ter vplivi 7 planetarnih sil. Ne. Pač teh 7 čakr, ne. Se pravi, če človek razmišlja z razumom, je fajn, če razmišlja s srcem, je drugo, če pa z drugimi čakrami, je pa tudi v redu, sam je pa treba dobro premisliti, kaj počnemo. Ne. Se pravi, celotna pripoved spominja na znani rek, kdor spozna samega sebe, spozna svojega Gospoda, in to je tisto, kar odkrije Hermes, ne, da je božanska svetloba prisotna v človeku samem. Ko človek to spozna, ima dolžnost pomagati drugim ljudem, da se tudi oni zbudijo in prepoznajo svojo pravo naravo. Vsak človek nosi v sebi Božjo svetlobo. Če jo prepozna, verjame vanjo in se z njo poveže, se lahko vrne na višje ravni obstoja onkraj 7 nebesnih sfer. To seveda spominja tudi na versi iz Korana, kjer Bog pravi: o duša, ki si v miru, vrni se k svojemu Gospodu zadovoljna in sprejeta. Vstopi med moje služabnike in vstopi v moj raj. In po razlagi Ahmeda Al-Hasana je gospodar duša svetlobe, ustvarjena iz božanske svetlobe in je nosilka uma. Pravi, nosilka umu, se pravi, in uma, ne, se pravi, nosilka tega božanskega uma do človeškega uma. Se pravi, če smo povezani po nekem razumevanju tega, postane vse lažje. Ne. In hvala Gospodu, Bogu, gospodarju svetov in alhamdulillahi rabbil alamin. To je bilo to, zato jutro s tem tudi zaključujem tole v bistvu predavanje, neke vrste trojno, 4 posnetke bom naložil na net in evo. Hermeticizem in alkemija, v bistvu naslov je bilo, če se ne motim, stvarjenje vesolja glede na Hermesa, celoten ta spektr predavanj, v bistvu prenosov živo, v katerem sem imel več gostov, je bil o tem in ja, je bilo zanimivo, tako da ja, bomo vse skupaj dal na net in to je to. Lepo se imejte do naslednjič in naslednjo, mislim, da tudi o hermeticizmu, če pa ne, kar ne, obljubim pa vsem, bom pa zbral nekaj drugega, mogoče, ker nisem končal čisto te interpretacije hebrejske od teh mesija, antimesija, se pravi, kdo je, ne vem, pa kako pa pride Ješua, Homešija, pa te stvari, mogoče bi še o tem kakšno rekel, ne, o tem še nisem rekel zadnje, ne, ker smo omenili, da so naveze, ne, da so naveze med teksti, hebrejskimi teksti, pa hadisi o Dadžalu v islamskih tekstih, ne, in egipčanskih tekstih, ne. Tako da nekako bi mogli stvari povezovati, ne, ker bi bilo zanimivo, ne, najti pa zdaj, ne vem, tamle en hieroglif, ne, ki so ga v kakšni jami najdeli, recimo, ne, če preberemo diskurs iz Nag Hammadi Hermetika, ne, o 7. in 8. ne, najdemo zelo zanimive stvari, ne, se pravi, vidimo, lejte, tole pa je starejši tekst, ne, ker so tudi arheologi rekli, ne, in ljudem ni bilo jasno, ne, kako je zdaj, ker moramo razumeti, da 45 v tem jami, ne, ki jo je pastir našel, pač tam v eni jami zraven v Egiptu, ne, so bili teksti, so bili ti zvitki papirja, ne, in kaj se je zgodilo, ne, ja, tam so bili, ne, in je stvar bila zelo, ne vem, čudna, ne, ko so videli, ne, tole so pa bolj nekako, ali so to mogoče prejšnji teksti, in ja, ne, pač se ti teksti tudi sami se uvršajo med egipčanske tekste, ki so iz zgodnejšega obdobja, ne, če razumete, ne. Pač imamo te poznejše tekste, gnostične, ki so bile iz časov pač po Kristusu, ne, po Anno Domini, imamo pa tudi pač te zgodnejše tekste, ki so pa še iz zgodnejšega obdobja, kar je seveda zelo pomembna distinkcija pri razumevanju teksta, ne, samega, ne, ki verjetno, da ni bil originalen, ne, je bil verjetno prepis teh gnostikov, ampak so poznali tekst, ne, ker so bili pač iz Egipta, so poznali to prejšnjo vedenje teh prejšnjih ljudi iz tistega obdobja in to je vsekakor potrebno razumeti, ko se bere tekst sam. Zdaj, zakaj? Zato, da ne beremo ja nekam v en dan in da ne razumemo popolnoma ničesar. To je bilo to in evo, imejte se lepo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma salam Muhammed, wa ali Muhammed, Allah ima popil mal.
Balkans in danes bomo nadaljevali zgodbo, v bistvu ta live show, v bistvu, ki sem ga začel že zjutraj in sem imel govoriti o alkimiji in hermeticizmu, ali bomo čakali, da se slika izostri. Evo, smo noter, smo v živo, evo, se pravi, nadaljevanje hermetičnih tekstov je o hermeticizmu, torej o temi, ki sem jo začel danes zjutraj. Govoril sem o različnih stvareh, se pravi, o tej osebi, se pravi, ki je imenovan Hermes Trismegistus in je pač omenjen v mnogih tekstih, se pravi, in mnoge kulture, kot sem rekel, ga jemljajo kot za svojega. Ni zdaj to, da bi, ne vem, pač mogel on pripadati kjerkoli kulturi, samo da nekako tako krščani kot muslimani, kot tudi druge kulture jemljajo nekako za osnovo nekih stvari, pač so rekli, da je bil človek na mestu in kot takega pač se tudi smatra, da je on pač ta oseba, ki pozna stvari, ne. In ta korpus hermetikum seveda je v več jezikih, ne, se pravi, se tudi malo razlikujejo med sabo, ne, ker tudi pač, če pogledamo, ne vem, Enohovo knjigo je tudi v več jezikih, ne, tudi pač v krščanski literaturi, ne, imamo 3 Enohove knjige, ki se razlikujejo, ne, se pravi, če ga Hebrejci jemljajo kot za svojega preroka, je to ena stvar, ker je to pač hebrejska knjiga o Enohu, ne. Zdaj, če ga Slovani jemljajo za svojega preroka, je to druga knjiga. Zdaj, moram reči, da v ortodoksni cerkvi, ne, pač je zdaj, je polemika, je ta knjiga priznana, ker je zdaj, tudi sem imel priložnost govoriti pač z akademiki, ne, sem bil na njihovih podcastih, ne, mislim na podcastih, a veste, kako je danes, danes je lahko vsak podcast in kdorkoli pač, ki je na internetu v tistem času, lahko vpraša, ne, in sem vprašal zelo pomembnega človeka pač, v kaj pa ti verjameš, in je rekel pač pomembenega, zdaj malo starejši od mene, mogoče ga poznate, ima stran Giza Death Star, ne, dovolj rečeno, ampak človek je rekel, da je on ortodoksni katolik, ne, in zdaj sem vprašal, kaj pa je to, in je bil zelo skrivnosten, ne, in rekel, jaz sem pa o tem napisal v bistvu svoj magnum opus, ne, ki obsega 4 knjige, ne, o tem, zakaj je on zdaj ortodoksni katolik. In se jaz zdaj na te stopni sprašujem, ne, a je to mogoče zaradi tega, ker pač je treba iti v globino, recimo religije, tako kot mi govorimo, da je treba, ne, zdaj, ne moreš ti zdaj pa iti iz Korana črpati, da je v Koranu, pa ne rečem, da ni, ne, pač, da je vse obsežna knjiga o vseh stvareh, je, ne, samo zdaj pa črpati, ne vem, samo iz Korana, to je više desnice, se pravi, da je to neka istočnica za vse stvari, lahko, ne, lahko vzameš Koran seveda kot centralno točko, se strinjam, lahko, se pravi, lahko uporabljaš samo Koran kot istočnico svoje predstavitve ali pa svoje religije ali pa v karkoli nekdo verjame, ne. Ampak na koncu je religija človek, ne, pač religija je tak človek, kateremu verjameš, da govori resnico, ne, ne moreš zdaj reči, zdaj pa jaz, ne vem, poznam Koran in se hkrati pač, zdaj pa vem več, kot je Mohamed vedel. Mislim, ne moreš, ker se lahko pač tudi u nas, monumentalno se lahko stvari spremenijo, ne. Zdaj, če gledamo Mohameda kot preroka in kot neke vrste voditelja, vidimo pač, da je ta, se pravi, skupnost, kongregacija muslimanov je delala različne stvari za časa življenja Mohameda, ne. Zdaj ne moramo reči, ne vem, zdaj pa nekdo ga je pa, ki je bil koristen Mohamedu, je bil enak tistemu, ki se je boril proti njemu. Seveda, obstajala je kongregacija, obstajali so ti ljudje, ti sopotniki, ki so bili zraven njega, ampak zdaj tretirati vse, da so, ne vem, imajo enake zasluge za stvari ali pa da imajo, ne vem, pač, da
pa so vsi enakega mnenja, veste kako je. Zdaj, če bi bili vsi enaki, potem bi bilo kar dolgočasno. Ne bi se jaz, pa ne bi se mi pogovarjali o teh stvareh, ker vidimo, da v islamu, zakaj ne? V islamu je, ne vem, meni se zdi, da je 73 različnih sek, ne, kot sem omenil. Hvala Ali Sultan za darilo, hvala za gift in če imaš čas, lahko uletiš na razgovor, na predavanje in se bomo pogovarjali o hermeticizmu. Je danes govora, se pravi, o hermeticizmu in alkimiji, se pravi, nameravam končati to predstavitev, ki sem jo začel zjutraj. In ja, je zmeri zanimivo, kako pač različne kulture prepoznavajo tega človeka kot istočnico za kasnejše znanje. Dobro. Se pravi, če gremo od začetka, se pravi, ko sem že govoril prej, da ne bom predolg, se pravi, kolikor vode sestavlja telo, če se zdaj osredotočimo na telo, vpliva na stvari, ker so vrata iz podobe, če se koti spustijo v človeško notranjost, jih je 9, iščejo najde začetek svojega stvarjenja, ki je njegov in ta je njegov vodnik in njegov pogled. Torej, v Hermesu Polyandresu, se pravi ki govori z njim, kdo je to? Se pravi, ta je njegov pastir, njegov vodnik. Tukaj imam Al-Sadi, kjer z njim pravi, da je za posameznika, za človeka, njegov njegov vodnik, njegov pogled, njegova pot in njegov ključ. Z njim človek izpolni to, s čimer je bil poslan na svet. Če je opora njegovega iz svetlobe, potem človek z dobrim spominom, inteligenten, bistroumen in spreten, učen in pronicljiv. To spozna skozi svojo zrelost in plemenitost ter razume, kako in zakaj. In to izkoristi te darove, jasno spozna svojo pot in kaj je svoj cilj. Tako spozna minljivost in živi, medtem ko ostaja predan monoteizmu, njegovi morali pa njegova morala pa je ta poslušnost. Če tako ravna, postane zavesten tega, kar je bilo in napreduje v tem, kar že ima. Tako spozna, kaj je, iz česa je in kam gre. Ne najde rumenega razen v rumenem, niti rdečega razen v rdečem, niti črnega razen v črnem, niti beline razen v belini. Ne zna ničesar drugega kot von, sladkobo, grenkobo, kislost ali slanost. Ko pa spozna, recimo, rdeče brez rdečine, rumeno brez rumenosti, belo brez beline in črno brez črnine, takrat je njegovo spoznanje popolno. Zdaj, to je malo ezoterično, ampak upam, da je vsem razumljivo. Tako potem obnavlja to svojo iluzijo. Zaprav, njegova iluzija ni sprejeta brez opore njegovega uma. Ne more se zdaj pa ločiti od uma in pač dojemati nekaj drugega kot to, kar je. Ker kar je tukaj, je zdaj in ne more pač brez umen biti. In seveda lahko, recimo, lahko pa tudi, pač lahko smo, recimo, ne vem, je bil primeri, ki so bili brezumni, ampak ni pa to pač nekako smiselno o neki logiki in razumu, se pravi. In lahko se zgodi, da duša teče skozi njega, ko je vroča v razgretosti, to pa teče skozi njega, ko je hladna v hladnem stanju. Če pride vročina, postane vesel, prevzeten, sproščen, navdušen in radosten, lahko stori prešuštvene častovanje, če to naredi, postane razburjen in srečen. Če pa pride hlad, postane žalosten, potrd, ponižen, pozabljiv in brez upanja. Se pravi, to je vse po nekih hermetičnih principih. To so simptomi, iz katerih izhaja bolezen, njen potek pa je povezan s hrano in pijačo, ter z urami, ki niso primerne za takšno hrano in pijačo. Tako človek prenaša bolečino zaradi barv in bolezni, glede na njihove vzroke, potrebe in stanje ravnovesja. In kaj je to? To je čista hermetična alkimija ter nauki in izreki. Spravi, če gremo naprej, spravi, Bog je spregovoril po sveti besedi, če se zdaj vrnemo na Boga, se pravi, na čisti monoteizem. Pravi, prva zaveza je bila, rastite in množite se, pomnožite se in napolnite vse stvaritve. In zdaj tega imati dobesedno, upam, da ne bote. In če človek ima v sebi naj spozna, da je nesmrten, ter da je ljubezen vzrok smrti, čeprav je ljubezen vse. Zdaj,
tukaj treba poudariti nekaj stvari. Ne? Ko se govori o moškem in ženski, lahko to razumemo kot stanje pred Evo, ne? Kot stanje, ko je človek obstajal kot nekako oboje hkrati. Zato Bog odraža sebe v podobi moškega in ženskega. Ne? Zdaj, zato tudi tisti, ki častijo Bafometa, pogosto prikazujejo, se pravi, njegovo popolno obliko kot pol moškega in pol ženske, ker naj bi odražal oboje. Ne? Zdaj, to kot percepcija je mogoče težko dojemljivo, ne? Ampak moramo pa razumeti, da hermeticizem, se pravi, monoteizem ni isto kot recimo to, kar razumejo pač ti ljudje, ki častijo Bafometa. Tako besedilo govori tudi o tem, da je bilo vse nekoč v enosti in harmoniji, nato pa se je v določenem trenutku ločilo in v vesolju je nastal kaos. Razlog za ta kaos je globoka ljubezen, ki jo je imela svetloba oziroma človek do narave. Svetloba se je vedno bolj potapljala v naravo in fizično obliko ter pozabila na svoje lastno bistvo. Zato je naloga postala ta, spomniti se svojega izvora, da bi človek lahko pobegnil iz teme in se vrnil k Bogu. Se pravi, to je nekako samo po sebi razumljivo in bom da je jasno. Se pravi, ko pride do tega, evo, pozdravljena Lorena, thanks for the gift, I send you an invite if you want to participate. If you have the time, you can join the discussion. I'm basically explaining the hermetic alchemy. If you had the time to read about it, because it's important for me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sister. Hope you're doing good this evening. So I'm continuing this hermetical principles lecture. So I'm talking about this concept of love, that basically Hermes said that we die out of love, even though the love is everything. So this is important to understand because it's very like Hermetic principle get perception of human beings very in vast concept, because it's important to understand these things because I think that without Hermes it wouldn't, like monotheistic religion wouldn't be what it was, because even if you look at the Bible, I think Enoch was called seventh from Adam. I think I discussed with you these things, if you remember, and it's very, he was a very important prophet basically. So, because I don't know, is Enoch, in the Catholic Church, I know that in the West, or let's say more in the West Europe, it's like Book of Enoch it is known, but it's not canonized, So, for example, because I would like to educate myself further. Is it, for example, in Latin America, do all people recognize this Book of Enoch? No, all the people, but is almost all the people, because in the Bible, in the canonic Bible, just mention the name of Enoch in the chapter 5 of Genesis, but no more information about this prophet. But in the Ethiopian Bible, that there is the history of Enoch. Yes. It's not very no, the people no lo conocen muy bien. I understand. I'm trying to explain. No, it's okay, sister. So it's of course it is not canonized. I can mention before that it's not a part of the, if you look at the Bible, that Book of Enoch isn't there, because it's more of a apocryphal text to those who already read the Bible and said, look, this is a Book of Enoch, but keep it secret because not everybody should know this thing, because it's very disturbing. Somebody might flip out
about, you know, like when reading the book of Enoch, you know, because it's talking about Azazel and Semyaza and all these things, which are basically it's a story about fallen angels, you know. So it's like maybe more mature mind should read it, you know. So yeah, I mean, and it's, of course, it's known that book of Enoch, for example, is not only in the Ethiopian Bible. Of course, like the Ethiopians recognize it as such. But it's important to know that it's also like in Slavonic Bible, like Slavonic Book of Enoch is like different book, but it's a Book of Enoch, you know, like they recognize, like even the Slavs know about Enoch, you know, like even the Orthodox Church. I mean, if you ask them who Enoch was, of course we know Enoch, you know, what you're talking about. Yes. I mean, he's like seventh from Adam. I mean, Orthodox Bible is not the Old Testament. I mean, it's not that all that different than the Catholic Old Testament. But Hebrews, guess what? Has another book of Enoch. You know, like about the Hebrew book of Enoch. It's about the Metatron. You know, it's like Hebrews. They, I mean, the Jews, you know, today. They also recognize Enoch as a prophet. You know, they say, of course, Enoch, he is our prophet. I mean, he is a Hebrew prophet. He's an Israelite, for crying out loud, you know. And he is the Metatron. He is the Metatron, and as such, Metatron is Abba Sadik. You know, he is he is Hermes Trismegistus, and such should be recognized by Hebrews. You know, because he brought all this vast knowledge. You know, in his he is like this essence of in this body of clay that the veil of Allah is gathered, you know. He's not like that anybody should know or that would know these things without Abba Sadik, you know. And I consider this very important. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elur, hope you're doing good this evening. So we are discussing Enoch, Idris, and because in Quran is very, you know, like briefly mentioned. It's not that in the Quran Enoch or Idris is mentioned many times. You know, I think it's like more, maybe 3 or 4 times. You know, so but it is mentioned many times. I think in both Sunni and Shia books of Hadith. I think he has the honorifics to be there. Okay, so it's the time that for example, if I do the comparison, you know, because those, for example, who worship Baphomet, they basically depict Baphomet in a complete form as a half man and half woman, because he's both reflection of the male and the female. So, for example, because of the concept, which the Hermeticists, you know, because you also have like that Baphomet worshipper who are also Hermeticists, you know. You can't like now say that only the monotheists, I mean the believers in God, are Hermeticists, you know, because if you read the discourse, you know, that when God speaks in His holy word, it is obvious that like God, you know, before human, because, or like before the human, before our last Adam, when they're talking about male and female, you can read it that everything, this is like pre-Eve type condition, where man existed actually as both, you know. So, and that's why God reflects Himself in the image of both male and female. This is basically also why those who worship Baphomet, they basically depict him as a complete form, you know. So it's taking this concept of God, you know, because like God is like the light, you know, which from this, even in Hinduism, for example, from Brahman, you know, everything through his light, everything exists, you know. But it's not like that, you know, like you know, that it's either like that it's a gender thing, because even if we do a comparison, like if you do a comparison with Hermetic texts, you know, like these modern ones, for example,
if we read the Kybalion, you know, like even this gender is one of the 7 principles of the Kybalion. You know, it's like you know, mentalism is one, and also like genderism is also one. You know, so it's like this like perception of gender is basically in the mental. You know, how one acts and what you know what human mind perceives. You know, and it's of course many interactions like this what people perceive. You know, but it's up to people how they perceive things. You know, and of course what they perceive to say. You know, like it's people's business, and of course if they involve themselves in other business, it is up to them to explain it, you know, why they think so. And of course, I mean, thinking something is one thing, but saying something is completely other thing, you know. So if it comes to, you know, things that somebody thinks, you know, because he's in the position of power, that he can say things, you know, that somebody is like this and somebody is like that, and what he should be, you know, because some people maybe think that they are in power to possess the power to say certain things because they are in position of power, you know. But I think that power today is relative, you know, how powerful one man is like relative, because even, you know, even the time itself is relative, you know. For example, now that I have a chance to speak, you know, openly about these things, you know, I basically perceive I can have wonderful time here, for example, if I speak about something meaningful, and if I have a nice time, but I can have, of course, terrible time if some guys drop and try to speak basically about nonsense, because this doesn't benefit anybody. So yeah, okay, thank you, Lorena, for dropping by. Drop up tomorrow. Take your time. I think if you go, if you have time, I have RPL Balkans Radio on SoundCloud. If you look at the name Bahlul77, I have also my music there. But on Radio RPL Balkans, you can find audio recording of Kybalion. You can listen to audiobook and have a nice time, but you can also read it. But like if you don't have time, you know, you can put like your headphones on and enjoy the text, because it's a really important text. I mean, it's not to be neglected, you know, because it's about Hermeticism. Okay, Lorena, bye, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's see if we have any other guests in the room. So let's see if anybody else want to prolong their stay, or if they have any questions. So I will continue in Slovenian because Lorena is at work. So maybe I'll get some guests in Slovenian, because I want to finish the episode in Slovenian. Why? Because I put it on. Thanks, Lorena. Because I will put it on the YouTube. So because of that. Pravi. Ena od hermetičnih principov je, da tisti, ki je spoznal samega sebe, je dosegel dobro, ki presega vsako obilje, da tisti, ki ga ljubezen zavede in svojo ljubezen usmeri v telo, ostane v temi, tava in trpi skozi svoje čute, skozi stvari smrti. Ne? Spravi, če iščemo ljubezen pač v telesu, ne, ostane v temi, ker trpi, je to neka vrste čustveno trpljenje, ne, če nekako zaznavamo stvari skozi čute, in to je neke vrste smrt nečesa, ne, ki ne more pač, vsaka pač stvar traja nekaj časa, potem pa pač izgubi čar. Ne. To je vsakemu normalnemu ali pa človeku, ki ima razum jasno. Ne. Se pravi, kakšno veliko napako storijo nevedni, da so prikrajšani za nesmrtnost. Ne. In se pravi, tukaj imamo dialog, ne, kjer se govori, da zdi se, da nisi razumel tega, kar si slišal. Ali ti nisem rekel, da razmišljaj? In je pač rekel, da razmišljam, spominjam se in zahvaljujem se. Ne? Če si razmišljal, mi povej, zakaj tisti, ki so v smrti, zaslužijo smrt. In
pač je Hermes odgovoril, alejkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ker je mračna tema korenina in osnova materialnega telesa, iz nje je nastala vlažna narava, iz te pa telo čutnega sveta, iz telesa pa smrt izčrpa vodo. In je rekel, da Hermes pravilnosti razmišljal in potem se nadaljuje dialog, se pravi, kako pa tisti, ki spozna samega sebe, pride k njemu, kot je razglasila Božja beseda. In je Hermes odgovoril, oče vsega je sestavljen iz svetloba in življenja, iz njega je bil rojen človek. In je rekel, pač dobro govoriš, svetloba in življenje sta oče Bog in iz njega je bil rojen človek. Če se torej naučiš, da si tudi sam iz življenja in svetlobe, če tudi si trenutno oddaljen od njiju, se boš ponovno vrnil v življenje. Tukaj je seveda bistvo, ne smem pozabiti, zapomniti si moraš pač, da si Božji sin in da si Božji otrok, torej tvoj izvor je povezan z Bogom, se pravi z vse vzvišenim, in pač, ker zaradi izreka, pač mi smo od Boga in k Bogu se vračamo. Tako da to je, zdaj, ne me narobe razumeti, pač gre se za dojemanje, ne gre se tle za neko vrste čistunstvo ali pa karkoli, da zdaj pa mi, da smo fanatični asketi, ali pa da sem jaz fanatičen asket. Ja nisem, sem pač mogoče kdo to percepira, da jaz tako percepiram, ampak ni stvar v tem. Stvar je v tem, da je treba percepirati pač stvar, da mislim, ker nekomu rečemo, pač ok, super, da obstajamo in mi se imamo radi, kot ljudje, seveda se imamo radi, ker smo še tukaj, če se ne bi imeli radi med sabo, ne bi bili tukaj, in tako je treba razumeti, ampak ni pa to treba zdaj telesno razumeti, z vsemi ljudmi seveda, da bomo pa zdaj pa se umrli od ljubezni, ker tudi od ljubezni se lahko umre, ker eksces nečesa lahko povzroči pač, da stvar postane neokusna in se izčrpa, tudi ljubezen normalno ima neko mejo, zdaj, lahko je neomajna, seveda, kakor bolj ognjevita je strast, pri ljubezni, zdaj pa, da bom pa jaz rekel, da nekoga do neskončnosti ljubim, je pa druga stvar, pač lahko smo na neki distanci prijatelji in si rečemo, radi se imamo, ampak ne moramo pa zdaj izražati, nekakšnih čustvenih prilik preko neta, lahko pa pač seveda kakšen dovtip damo, kakšno šalo, ni problema, jaz sem imel vedno namen, in to sem večkrat poudaril, ta kanal imeti bolj z resnimi temami, nekako govoriti smiselno, brez kakšnih, prepirov ali karkoli, da imam neke goste, ki vejo, o čem govorim in ki govorijo neke stvari, ki imajo nek smisel. Če nima smisla neki, potem ni treba biti na kanalu, ni treba, deliti svoje mnenje. Zakaj ne? Lahko se pogovarjamo o vaših, predstavah, o vaših, dojemanja, o teh stvari, ki jih tle predstavljamo, in seveda lahko imate pravico vprašati karkoli želite, kar se tiče Ahmadi religije Mirja Svetlobe. Zdaj, če bom jaz v moči, bom to odgovoril, in če bo vprašanje imelo smisel. Zdaj pa, da bom jaz vse veden o vsem, to pa nisem. To pa nikoli nisem rekel, da sem, in kot tacga, pač me ni treba zdaj dojemati, ker ste slišali o meni neke stvari preko nekoga tretjega, da pa bo zdaj to nujno resnica, lahko pa vprašate, lahko mi postavite vprašanje in z veseljem vam bom odgovoril. Se pravi, če gremo naprej, če govorimo o tem umu, če govorimo o mindu, se pravi, je eden izmed teh tekstov pravi, jaz sem prisoten pri svetih in dobrih ljudeh, pri čistih in usmiljenih, pri tistih, ki živijo pobožno. Moja prisotnost jim pomaga, tako spoznajo vse stvari. Ko zaradi svojega čistega življenja prejmejo očetovo ljubezen in se mu zahvaljujejo, ga slavijo, pojejo hvalnice in gorijo od ljubezni do njega, preden telo izročijo njegovi naravni smrti, se odvrnejo od njegovih občutkov in od razumevanja, kako ti delujejo.
In naprej gre tekst. Jaz ne dovolim, da bi delovanje telesa doseglo svoj naravni konec. Kot vrata zaprem vse vhode in odrežem misli, ki jih vzbujajo nizke in zle energije. Toda pri brezumnih, hudobnih, pokvarjenih, zavistnih, pohlepnih, morilcih in ljubiteljih brez možnosti sem daleč stran. Tam prepustim svoje mesto maščevalnemu duhu, demonu. Daemonu, ki je pač, daemon pomeni maščevalec, ne vsi demoni, ampak tam duh maščevanja je eden od daemonov, in ta duh pač maščevalni razpihuje ogenj, jih muči in dodaja ogenj ognju. Spravi, napada jih skozi njihove čute, da bi jih še bolj spodbujal k prestopanju zakona, tako da jih doleti še večje trpljenje. In nikoli ne prenehajo želeti nenasitnih stvari in tavajo v temi. To spominja nekaj pripovedi pač tudi iz naukov Mohameda in njegove družine, kjer pravijo, da so oni pravi ljudje, da njihovi sledilci ali šiiti pa imajo podobne umov, medtem ko so drugi ljudje podobni živalim, podobni ljudem po videzu, vendar so kaj brez uma. In kaj? V hermetični misli obstaja tudi ideja o daemonu, se pravi duhovnem bitju, ki je povezano s človekom. Vsak človek ima enega takšnega spremljevalca. Se pravi, beseda demon izhaja iz besede daemon, da smo si na jasnem. Ta spremljevalec človeka skuša in ga potiska v smer, kamor ne želi iti, je njegov spremljevalec v življenju in se pravi njegov karin, kot pravijo v islamu. Se pravi, je neke vrste, kako se temu reče, spremljevalec, ki je njegova pač, kako bi temu rekel, bad nefs, v bistvu, če se tako izrazim, njegova slaba polovica, se pravi, slaba polovica, ni to boljša polovica, da je moški slab, mislim, da se hecam, boljša polovica je ženska, slabša je moški, ampak je to nekaj drugega, pač je pri ženski in moški imajo svojega karina, se pravi, ki je spremljevalec pač v nekem astralnem svetu, v nekem drugem univerzumu, pač ima vse pač ta negativno svojo podobo. In kot tako pač mi se moramo izogibati, tudi jaz se probam izogniti stvari, ki me razburjajo, ali pa stvari, ki pač ni treba, da so, ampak ni pa zmedno možno, pač jaz, ko so stvari mogoče na točki, ki niso najbolj prijetne, tudi jaz pač rečem, mogoče pa boljš, da nekdo, ki bi brat nekaj slišal, ni za njega fajn, da mene sprašuje o teh stvareh, ker če jaz nekaj vem, mu bom z veseljem pomagal, če pa nečesa ne vem, pa ni na meni, da bi to razlagal. In pol, če se ljudje razburili zaradi tega, jim jaz pač ne morem pomagati. Nisem jaz neke vrste, to večkrat omenil tudi, nisem jaz neke vrste transformator za človeške negativne stvari. Ja nisem, zdaj, če kdo je to tako dojemil, da bom jaz zdaj pa tle igral nek prevodnik nečesa, da bo ljudje imeli, ja ne bom, bom tudi jaz povedal, je testament preroka Mohameda in zakaj pa jaz zdaj ne bi smel govoriti o tem, zdaj, kaj nekdo zaradi tega, ki je Arabec, ne vem, bi pa imel kaj več povedati od mene, prav ve stvari, ali pa Pakistanc, ali pa Indic, ne pravim zdaj, da se ne dela pametnega, zakaj je temu tako, ali pa zakaj je to bolj pomembno na enem drugem jeziku, kaj pa vem, zakaj se ba nekdo za neko višjo instanco, je njegova stvar, ni zdaj to tabu tema pri meni, ne narobe razumeti, ampak pač se pa treba obnašati, je treba imeti neko stopnjo nekega razumevanja, da pač je treba razumeti, da iz tam, kjer jaz izhajam, je precej, kako se temu reče, nekonfuzno, v bistvu kočljivo, jaz bi rekel, da je kočljivo govoriti o teh stvareh, in ni to zaradi tega, ker jaz ne bi o tem rad govoril, ampak zaradi ljudi, ki so neke vrste, ko se temu reče, ki stojijo pred vrati, se pravi, stojijo pred vrati in čakajo, in rečejo,
o tem pa ne govoriti, ne, ker ti ne bo pustil, ne, za kako, in ti je jasno, ne, pač, kdo je vedno, ne, pač sliši, kaj človek govori in mu stoji ob strani, da ne bi nekdo govoril o teh stvareh, ne, in da bi ljudje razumeli širšo sliko, ne, ker pač nekateri ljudje si predstavljajo, da je to treba, ne, enega človeka je pa treba stati ob njem in mu pomagati, da ne pove preveč, ne. Zdaj, prav, ne, se ni problema, ne, lahko se gremo ta gatekeeping v neskončnost, ne, ker so tudi ljudje v akademski gatekeeperi, ne, ker pa pač reče, lej, pride človek recimo na univerzo, ne, in pač pove, lej, kako je s stvarmi v politiki, kako je to, in reče profesor, lej, to pa nisi smel narediti, ne bi smel tega narediti, ne. In dobro vemo, kako je s tem, ne. Lej, tudi so pesmi o tem, ne, kako so določeni profesori, različne zgodbe imamo, ne, kako so določeni profesori preprečili nekaterim dijakom ali pa študentom doseči neko stopnjo napredovanja, ker pač se niso najbolj strinjali z njimi ali pa ker se niso pač ujemali z določenimi dogmami in določenimi predstavami v družbi, v kateri živimo, v tem prelepi demokraciji, v kateri smo. In zdaj opredeliti to ali pa tretirati to kot neke vrste, da bomo zdaj pa obtožili enega človeka, da je kriv vsega, ali pa da bomo obtožili eno religijo, da je krivo vsega. Ja, ne moramo, ne, pač je malo vlogo pri tem, ne, mi govorimo bolj o religioznem smislu dojemanja religioznosti, ne, se pravi, kot se govorimo o Ahmad Religion, Peace and Light. In kot tako, jaz mislim, da je treba vedeti, o čem se govori, ne. Zdaj, mene prisiliti, da bom govoril nesmisle, ali pa da bom govoril kar nočem, ali pa predstavljal nekaj, kar jaz ne bi hotel. Mislim, lahko, ampak na mojem kanalu jaz tega ne bom počel, ne. Se opravičujem vsem, ker mogoče imate probleme s tem, samo jaz ne čutim, da bi jaz mogel, ne vem, neke usluge delati nekomu, ker mislim pač, lahko rečem, lej, lahko ti naredim uslugo, ampak bo medvedja, ne, bo ta usluga, ki ti bom jaz naredil, bo nekomu škodila, zaradi tega, kar delam, in zaradi tega rajš ne bom naredil, ne. In boš kasneje videl, da to ni dobro zate, ne, da hočeš ti, da ti jaz to uslugo naredim, ne. Ampak, lej, bomo pustili čas v čas, ne, in da ljudje malo začnejo razmišljati, ne, s svojo glavo, ne, se ste pametni, folk, ne, se ste pametni, lej, boste sami dojeli stvari, ne, kako je biti, ne vem, sprejet nekaj, ne, kot resnico, ne, zdaj, ker seveda resnic je več, ne, zdaj, tale človek, se pravi, ki je, mislim, da mu je ime Light of Ali, ima svojo resnico, jaz imam svojo resnico, Lorena tle ima svojo resnico in ali Sultan ima tudi svojo resnico, ne. Zdaj, osebna resnica je osebna resnica, ampak neka splošna resnica v religiji jo je pa treba poznati, ne. In ne more zdaj nekdo reči, da pa ne more zdaj človek, ki je zverziran v Novi zavezi, govoriti o Novi zavezi, seveda ima pravico, ne. In nekdo, ki je nadčitan v Novi zavezi, seveda je težko debatirati z njim, ne more človek, ki je enako nadčitan v Novi zavezi, govoriti s tem človekom, ne? Ker ne more nekdo, ki pozna samo Koran, se sploh dotakniti stvari, ki so v Novi zavezi. Recimo, kako jaz na to gledam, se pravi, kako jaz gledam, se pravi, zakaj govorim o krščanstvu, ne? Mislim, zakaj pa ne, ne? Zato, ker pač je ker peta zaveza z Jezusom je bila del krščanstva, ne? In kot tako je treba krščanstvo razumeti, ne more zdaj pač nekdo reči, zakaj jaz ne bi smel govoriti o krščanstvu. In ljudje mogoče imajo probleme s tem, ne? Imajo, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, one true, če imaš kakšnokoli vprašanja za European Balkans, za mene, za Mohameda Al-Mahdija iz Amerike, evo, lahko postaviš, če ti karkoli bi rad vprašal, evo, smo na voljo, govorimo o hermeticizmu in o pač tem večplastnosti naše religije, ne? Se pravi,
ja, to je to. Zdaj gremo naprej, kaj je rekel Polimandres, se pravi Hermeticus Polimandres je rekel, ne, ko se tvoje materialno telo, ne, pač ta posoda, iz katere smo, ne, v kateri je naš duh, razkroji, najprej izročiš telo spremembi, ne, pač po hermeticizmu, ne. Oblika, ki si jo imel, izgine, svoj način življenja, izprazni njegove energije, izročiš daemonu, ne. Ko človek umre, daemon, ki ga spremlja, posrka na njegovo energijo, ne. Čuti telesa se vrnejo k svojim izvorom, ločijo se in se dvignejo kot energije. Strasti in želje se umaknejo nazaj v naravo, ki je brez razuma. Seveda govorimo o tej temni plati razkroja. Ne. Zdaj, ne moramo reči, da pač kaj... pač, temu se reče dispenzacija, ne, dojemajo to ti adventisti, ne, sedemdnevni adventisti, ne, bolj rečeno, ne. Zdaj, iti v nebesa, stano in ko smo, mislim, lahko se gremo te percepcije čutov, ne. Sej, mislim, ni to težko razumeti, ne. Tudi nekdo, ki jih ne doživlja zdaj vsak dan, pa kaj, ne, pač jih ne doživlja in kaj je zdaj, ne, je pa tle nekdo, ki jih doživlja, je pa zdaj kaj, dispenzacionalist in adventist in kaj zdaj, ne vem, je več vreden zaradi tega, ker jih doživlja. Ne, pa pač, sem treba je pa razumeti, da ti ljudje ne bojo šli k stvarniku z dušo in telesom, ne. Zakaj? Ker je to nekako fizikalno nemogoče, ne. Mogoče jih bo kakšen, ne vem, jih bo dvignil vesoljska ladja, to je možno, čez kakšen warp speed, ne, to je možno, ne prepuščam nezmožnosti tega, ne. Ob današnji tehnologiji seveda ne, samo je pa treba razumeti, da moramo imeti ene meje razumati, ne, moramo imeti ene meje percepcije, ene meje razumske, da se mi lahko pogovarjamo o te stvari. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, one true, kako je danes, si v redu, ali imaš kakšno vprašanje za mene? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brate moj. Jedno pitanje, samo mi je bilo jasno vaša priča o postojanju, to u tom ovamo vrtu. Sam htio da pitam kako je to kod vas. U Edenu. Da, ja. Imaš specifično vprašanje, ali... Ja. Može, reci. Ja, se pravi, imaš specifično vprašanje glede določenega dogodka v Edenskem vrtu, ali bi rad, da ti splošno razložim, kako je ta prva zaveza poteka v Edenskem vrtu. Prav, hočeš celotno zgodbo, ali hočeš samo specifični... Početak to, jer vi kažete da je Kain sin od Iblisa, da je Eva imala odnos da je sin Kain, da je sin Iblisov. Ne, kdo je to rekel? Jaz sigurno nisem tega rekel. Rekao vaš brat. Ne, koji? HK, što govori na njemačkom jeziku. Res? Kain, da je Kain, da on nije pravi sin od Adama. Kain. Res? Kain! Adama. Da to nije... Jaz sem razumel, da si rekel Kaim, ker Kaim je ambasad. Narobe sem... Ja, razumem, ja, dobro, se pravi, bom razložil, se pravi... Ako može možda bosanski ili srpsko-hrvatski. Može, gledaj. Stvar je o tome, mogu pričati bosanski, da. Stvar je o tome da u suštini priča ide ovako, da dakle Eva da je imala
dva sina i da priča ide u genezi, kada čitamo genezu, da u stvari je bio Abel sin od Adama. Dakle, ali imaš i u kršćanstvu, na primjer, ja mislim da je Ivan 3.12 kaže, dakle, da Kain nije bio sin Adamov, dakle da je bio on sin zlog, dakle da je bio on sin zločestog i kao takav u stvari bio je neko koji nije bio sin Adamov. Zašto? Zbog toga što je dakle u gnosticizmu nađemo tekstove, dakle imaš ove Nag Hammadi kodeks, ja mislim da ima i na hrvatskom ili srpskom jeziku ili možda i na bosanskom. Ja mislim da Bogumilska crkva poznaje te tekstove, dakle u Bosni. Na primjer, imaš tekstove gdje je objašnjena ta istina, da imaš na primjer ljudi koji znaju to priče jer je prisutno u gnosticizmu i da u stvari Kain je sin od Sotone. Dakle, da Eva je imala, dakle, ovaj interkurs sa Sotonom i rodila je Kaina i zbog toga i Kain je bio, dakle, zločest čovjek i napravio ono što je napravio, jer prije Kaina nije niko ubio čovjeka. Dakle, Kain je bio prvi čovjek koji je počinio ubistvo. Da, i zbog toga, dakle, Bog je rekao, gle, sada ti idi, jer nije bilo kazne pre toga, dakle, onda je Bog rekao, dakle, nije mogao reći sada ću, ne znam, te pogubiti, jer nije bilo u prvom zavjetu objašnjeno da mora biti ovaj čovjek kažnjen. I kažnjen je bio ko, na primjer, da mu je rekao, gledaj, idi u zemlju Nod, dakle, idi u zemlju Nod i tamo sagradi ono što ima za sagraditi i kao takva, dakle, ova Ademova, znači ova djeca od Eve su počinja da idu u suprotnom smjeru. Dakle, Eva je bila mater od Kaina i od Abela, ali dakle nije bio Adam otac, ako shvaćaš. Dakle. I o tome govori ovo knjiga. To je to, evo. Da. To je to. A šta to ima veze sa sve sad, sa Lilith i sa tom što su iz tog vrta bili progonjeni? Nisu radi te jabuke kao što se nama kao priča i tako, da. Lilith, ja mislim da nije pominjena u God of Wise, tako ja o tome znam priču, ali o tome ne bi sad da pričam, jer Abba Sadik nije objasnio, ne znam, svoj stav oko toga. Ali, dakle, ovaj Edenski vrt je u nekoj stvari jasna stvar, kao što je Abba Sadik objasnio, jer dakle, oba stiže sve strane ovog aspekta. Znaš, na primjer, da je ova priča, dakle ova gnostička priča slaže se sa u ovom kršćanskom smislu, dakle sa sljedbenicima Krista i sa sljedbenicima i Islama koji poznaju tu priču, ali mnogi shvaćaju da tome, dakle da ovi, dakle, ljudi koji ne mogu da shvate, imaju dotične poteškoće da shvate šta se govori ovdje. Da, na primjer, ne znam, kada čovjeku kažeš, ne znam, da tijelo čovjeka je stvorio, dakle, Iblis, dakle, da ga je stvorio, dakle, zašto? I zbog riječi same, dakle, da Abba Lis, dakle, znači šta? Dakle, znači oče kreacije, dakle, koje oče kreacije je onaj što napravi tijelo. Da, to je isto mnogo ljudi nije jasno i meni na početku nije bilo jasno kako je to moguće da je Iblis stvorio zemlju i... Nije. Dakle, ovo su ljudi, dakle, malo moramo znati, dakle, da nisu svi na istom nivou intelekta i da nekome treba, dakle, da
budemo strpljivi, gledaj, vidiš, da budemo strpljivi sada, ne možemo sad, dakle, da objasnimo, gledaj, ne može zbog toga, dakle, što je neko ateista, dakle, da mu rečeš, ti ateista, ne, teško je to mnogim ljudima. Pa vidiš, pa idu ljudi u probleme, sami sa sobom, i pričaju, idu da pričaju nešto i shvate, dakle, da to ide protiv njihovog stava koji oni imaju. Ne, gledaj. A to i ide kad ovaj čovjek tek prvo, na primjer, shvati da Bog, znači, je sve stvorio, ali on stvara preko, na primjer, anđela, preko poslanika. Svakako. Znači, on ne stvara on direktno, mislim. Ali, sa pomoćom, dakle, normalno. Da, Isus Isa alejhi selam je isto govorio svojim učenicima da ima još mnogo da im priča, ali još nije došlo vrijeme za to. Svakako. I to mnogi ljudi, dakle, treba, dakle, da shvate suštinu onoga što čitaju, dakle. Može, jer htio sam objasniti, gledaj, imao sam problem sa i ljudima koji sami sebe smatraju kao intelektualcima, dakle, i oni, dakle, dođu ljudi koji su, ne znam, predani katolici, dakle, i dođu ovdje i kažu, dakle, ja nikad nisam shvatio Koran kao takav, dakle, da ga ja mogu razumjeti. I ljudi, nije mi jasno, dakle, ali Abba Sadik je ovo objasnio u par rečenica. Rekao je, gledaj, Koran, šta je Koran? Koran je knjiga arhetipa. Dakle, ova priča arhetipa koja je živa knjiga koja se ponavlja iz vremena u vreme. Dakle, uvijek je priča ista, dakle, uvijek je u vremenu, ide kroz vreme i suština ove knjige je, ako pričamo ovo je ono što se ljudi shvaćaju kada su u ovoj religiji da se ovo treba dogoditi. I naravno, dakle, član, ako je neko zagrižen vjernik u knjigu, malo je opasno, dakle, shvatiti da se ova knjiga mora ponoviti u ovakvom smislu, dakle, sada se treba dogoditi ovo i gleda kroz knjigu, dakle, sad sam pročitao ovaj ajet i sad trebam ovo i ovo, gledaj, dobro je ovo imati na umu, ali svakako je treba znati da je ovo knjiga arhetipa. I kao takva, dakle, treba da se čita i trebamo kao ljudi shvatiti da, ako Abba Sadik kaže, ako je rekao, na primjer, da mi trebamo znati i Toru, i Inđil, i Koran, da znamo o čemu pričamo i da, na primjer, ono što je u Golodu vajzu, mi trebamo znati da ne može neko, dakle, čekati da se nešto dogodi zbog toga što je nešto pročitao u ajetu. Dakle, dobro je ovako misliti, dakle, nemam ništa protiv molitve ili neke pribašne, ali kao što znamo, dakle, ako si pomožemo sami sebi, onda će nam Bog pomoći. Znamo da nikome sa vedra neba nešto neće na mizu doći, dakle, i znamo to iz sure Al-Maida, dakle, i da je Isus rekao, gledaj, mogu ovdje spustiti mizu, ali ako posle ovog, dakle, nećete vjerovati, onda ste stvarno nevjernici. I ovo je ista priča, dakle, i u ovom primjeru, dakle, kada ljudi shvataju, dakle, Isusa kao Boga, dakle, moraju shvatiti da se govori kao Boga u kreaciji, dakle, da je ovaj čovjek Isus, da je Isus rekao, gledaj, kaže se, riječ je Bog, znači to što on govori je Božije. On je Bog. Znači Bog priča preko njega, ali dosta ljudi su toliko, nažalost, glupi da smatraju da je Isa i to Bog. Da je apsolutni, imao, dakle, da se klanja, sad ću ja, ne svačao ljudi. Znači, stvarno, to je već su ga malo pretjerali, oni se molu Isusu, molu se Marijima, molu se nekim svecima, a niko ni se ne moli Bogu direktno. Pa ne, pa piše i, dakle, pa nisu ljudi sami krivi, ja kažem... Pa nisu, ima je to tako, tako ste naučili, tako... Znaš
kad su ljudi, ne znam, u kafani i kaže, gledaj, nije on kriv, dakle, mi smo krivi. Pa zašto? Jer gledaš zbog toga što tamo si, šta ćeš ono, i da nećeš, moraš, na primjer, gledaš nešto što se događa, dakle, gledaš, ne znam, ovog političara, ovo je postojanje, ovo je... Njima je bilo zabranjeno da imaju svoju Bibliju, svoje sveto pismo do negde 17. 18. vijeka. Zato njima je držao predavanje samo pop. Znači oni su slušali popa šta pop govori i oni su to vjerovali. Pa mislim ovdje katolizam, kršćani. Kršćani, mislim, uopšte oni nisu smjeli da imaju Bibliju vlastitu i sveto pismo. Gledaj, 18. stoljeća. Pa ne, što se kršćanstva tiče, znamo da je imalo više smjera. Dakle, u Ahmadi religiji mjera i svjetlosti imalo je i, ne znam, imali smo i, dakle, ljudi su imali ovu seriju koja se zvala, dakle, The Return, dakle, ovi vraćeni, i govorili o tome da ljudi koji shvaćaju kršćanstvo, dakle, da i kršćanstvo kao takvo nije se zvalo kršćanstvo, u stvari. Nije se zvalo narod. Da, ovi sljedbenici Krista zvali su se put. Dakle, zvali su se put i kao takvi, dakle, su i slijedili Krista zbog toga što ga se... I ako pogledamo ove prave ljude koji su, dakle, umirali od Nera, na primjer, i od ovih Cezara, posle Julija Cezara, dakle, ovo je bilo suludo. Dakle, ovi rimski imperij išao je na sve putove, dakle, da uvjeri ljude, dakle, da ono što Isus Krist priča, što je pričao Isus, dakle, da nije istina, dakle, i išli su, dakle, da idu do suludih stvarnosti i danas, dakle, na primjer, zbog stvari koji su kočljive narave, dakle, i zbog ovoga nerazumevanje religije same, dakle, ljudi i ja ti kažem, dakle, i ljudi koji su u ovoj religiji, dakle, ponekad vidiš, rekao si da je neki čovjek kazao nešto i možda i sam, na primjer, percepcija uma, znaš, je teška stvar, dakle, je teška stvar za percepirati, na primjer, da ja shvatim šta je neko rekao, trebam, dakle, da budem, dakle, pažljiv i da dobro čujem šta je neko rekao i možda idem da provjerim da li si stvarno ovako rekao, i to je neke vrste stvar poverenja i percepcija ljudskog uma. I kao takav, dakle, dakle, jer znamo da kao takav, da je univerzum je mentalan, dakle, ako neko vidi i čuje i sa čutilima i sa osjećajima, druga je stvar nego što ako samo vidi stvar. Dakle, ako neko sada ne bi me čuo, onda bi me samo video šta ovaj bulazni, ne priča ništa dobro. Dakle, evo, Elvir Aki kaže, sad te sve razumem, ali iskreno. Evo, Elvire, hvala ti što me razumiješ, ali baš sam rekao da ću danas imati o hermeticizmu, ali eto, išla je stvar u nove realnosti i mislim da je došao naš dragi gost Mohamed Emini. Mohamed, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baš govorimo o hermeticizmu. Kako si ove večeri? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brate Jan i braći koji su na live-u. Alhamdulillah, sve ok. Nadam se da je kod vas sve u redu. To je super. Baš govorimo o tema, o čemu se govori? Govorimo o hermeticizmu i alkemiji. Dakle, dakle, kako alkemično, dakle, shvatiti hermeticizam, dakle, kako je iz čega se sastoji, na primjer, unutrašnjost čovjeka, dakle, duhovno i ovo tjelesno. Da, na primjer, materijalno tijelo kada raspadne, dakle, da u ovome stvari, dakle,
kada čovjek želi u nebo, dakle da bude uskrsnut, znaš, ljudi to, neke denominacije kršćanstva, nećeš verovati, dakle, neki veruju, dakle, ovi dispenzacionalisti, da će biti uzdignuti, dakle, baš sa dušom i tijelom, dakle, da će ih, varpirat dakle, išli su i ljudi, dakle, i ne shvaćaju, na primjer, da idu u svemir, dakle, išli su ove celebrity kao Katy Perry, dakle, i ona je prijateljica ove političarke naše, dakle, ove Nike, i išli su, ne znam da su išli zajedno u svemir i odletili su raketom žene, dakle, shvaćaju da možda je tamo su išle žene da traže Boga, ja im kažem sretno, ali nije to, dakle, jer svakako kada se isprazni tijelo, na primjer, ovaj oblik onoga što imamo u tijelu, dakle, raspadne u nešto drugo i izruči se ovome, dakle, tamni strani ili daemo dakle, ide se u raskrajanje tijela i duša je, naravno, predata gospodaru i to je to što ljudi trebaju da shvaće, dakle, ne može sad sa tijelom da ideš u nebo, dakle, možemo svakako da neku lomaču zapalimo, da probamo, dakle, da možda ide, ja mislim da fizikalno ovog puta, dakle, i možda neki čarobnjaki iz Oza bi imali poteškoće da ovo shvatiš. Šta vi mislite o tome? Mohamed, imaš neko komentar? Ljudi imaju neko svoje očekivanja, Aladinova i čarobna lampa, pa ne znam. Vidiš. Znaš i kad je... u zemlji čudesa. Kad je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je učinio noćno putovanje, Mirađ, njima je ljudi, muslimani veruju da je on to učinio fizički. Ne smatram, mislim, ne samo da hrišćani imaju takav pogled da će se pred Bogom da će resurrection, kako se kaže. Da. I islamska interpretacija u ovom smislu postoji u nekom obliku misli. Dakle, mislim da ne veruju u reinkarnaciju i oni tumače da je to fizičko telo i zajedno sa dušom. To je ovaj dispensionalizam, dakle, imamo i adventiste, dakle, koji, dakle, to je za mene dosta ovo, kako bi rekao, suludo, ovo je suludo misao, dakle, i ide, dakle, u neke stvari i svakako imaju ljudi, dakle, percepciju kada čitaju stvari, dakle, jer šta je opasno, što je po meni, dakle, i zašto me ljudi pitaju, dakle, zašto si ti, dakle, išao, zašto si trebao o islamu da pričaš, ili zašto shvaćaš da bi trebao, zašto nisi ostao kroz kršćanstvo, ali ja kažem, gledaj, ja sam primio islam zbog toga što mi ga objasnio Abba Sadik i što je on objasnio da trebamo da znamo sve tekstove ako želimo koherentno i inteligentno da govorimo o religiji. Ne može sad da ja ne mogu da intelektualno protivim nekom koji kaže, na primjer, da pa su, ne znam, Palestinci Amalek, dakle, i da ih treba uništiti, kao što je rekao Netanjahu. Gledaj, šta znači Amalek? Dakle, Amalek su ljudi koji malikuju, dakle, idole, dakle, koji su idolopoklonici i kao takvi, ovo je, ne znam, suština koji ne može sad neke ljude koji žive tamo da su svi ovakvi, dakle, da su oni Amalek i da treba da se ih pogubi, dakle, da su svi idolopoklonici, dakle, ili da su svi muslimani idolopoklonici, to nije istina, ne može niko to da kaže, ali stvar je o tome da, nažalost, dakle, kako većina, dakle, ljudi percepira monoteizam je vrlo
dakle, stvar nije dobro objašnjena i ono što Abasadik priča je treba da se razumije, dakle, samo možda da idemo u ovo temelj monoteizma, dakle, ne može se, na primjer, reći da ako se neko pokloni pred nekom čovjeku, da vidi da neko ide u suđud, dakle, da se klanja, da ide u poklon nekome, dakle, na koljena i pokloni se nekome, da je ovo idolno poklonstvo. Dakle, možem ja se pokloniti nekome, dakle, Abasadiku, jer je on veo Boga, dakle, u tijelu. Dakle, ne bi se poklonio tijelu samom, već samo, dakle, vjelu od Boga u tijelu. Dakle, nije ovo teško značenje. Značenju, da je on, dakle, u njemu je duh Božji i kao takav živije na ovom svijetu i, dakle, mogu da se poklonim ovom duhu koji mi je dao to znanje da ja to mogu objasniti. I ne može, dakle, čovjek, kao što sam objasnio, reći da sada neko, dakle, shvaća ili časti ili obožuje Allaha zbog imena Allah. Dakle, kaže, Allah je moj Bog. Dakle, pa šta je li tvoj? Dakle, i sad je tvoj i ne može biti moj. Pa jesi poludio? I sad si ti Arab i on je, Allah je tvoj Bog, a nije moj. Ali Allah je sad Bog od Perzijanaca, a ne mogu biti od Bosanaca, dakle, ili može biti od Bosanaca Allah, ali od Slovenaca ne može biti. Dakle, Allah je arapska riječ za Boga i šta sad, da se govori da ne mogu ljudi koji nisu, ne znam, koji ne govori bosanski, da ne mogu da shvaćaju islam ako imaju i intelekt da ga shvate. Ovo je stvarno, ne znam, ljudi, ajmo se uzeti u ruke, dakle, i početi pričati realno, jer svakako ono što se događa sad je suludo. Ovo, vidi, zbog stvari koji idu, evo, baš danas sam čitao da će znani poznati slovenski akademik, znači Masnak, će napisati novu knjigu Sveti ratovi. Dakle, napisao je, već je izdao od ove založbe Sanje. Ovo je nova knjiga, dakle, o svetim ratovima i ovi baš zanimljivo, dakle, jer čovjeka su i ovi njegovi su ga, dakle, kada kažem njegovi, ovi, kada kažem ja naši, znaš kako je, neko kada ti si sad naš, dakle, mi tebe ne damo, ti si naš i šta sad, kada čovjek ide, dakle, da objašnjava, na primjer, ovo što se dešavalo za vrijeme ovog virusa što je bio, dakle, ljudi su čovjeka, dakle, matene malo su ga zaboravili, dakle su rekli, gledaj, nakon ovog što si učinio, ti možeš ovo i ono, ali mi nećemo sad stajat uvijek uz tebe, dakle, znaš kako je, kada neko kaže nešto što dirne nekoga u nešto što ne bi trebalo. I kao takav, dakle, Masnak je vrlo inteligentan čovjek i napisao je više knjiga. Napisao je i knjigu komu svakome preporučujem, dakle, o ovih križarskih ratovima, dakle, i kao takve, ja sam govorio da treba shvatati, dakle, ne može sad reći da su samo ovi križari, da su imali, dakle, ovaj masakr kod Mare, na primjer, kada su skuvali konje i sve i jeli tamo muslimani, da je to se događalo samo kod kršćana. Dakle, imamo i primjer, dakle, kada se to događalo kod Selđuka, dakle, kod Selđuka su se događale iste stvari, ali niko ne želi, dakle, da čuje drugu stranu priče. Dakle, i ovo je tragedija, jer svakako trebamo, dakle, i akademici kao što je, na primjer, Tomaš, koji je super čovjek, ali ima i on poteškoće, dakle, napraviti, ako hoćemo biti iskreni, trebamo biti, gledaj, ovo, i kažu ljudi na YouTube koji su istoričari, dakle, koji su recimo im kao ja sad nisam profesionalni istoričar, dakle, nisam nikad diplomirao, ali ja sam, dakle, više istoričar, vidiš, po zanimanju i mogu reći
reći da sam čitao stvari koji bi zabrinuli mnoge krišćane što sam ja čuo o kršćanskih ratovima i muslimane što sam čuo, dakle, suprotno priču koje idu protiv njihovog narativa. Dakle, i svako mi onda kaže, gledaj, ovaj čovjek je totalno poludio i ne zna šta priča. I ja shvaćam ovo da je to tragedija. Dakle, zašto kada uzme čovjek u ruke knjigu, zašto da mi ne smemo pričati ono što je u knjigama? Dakle, ili barem se pitati o stvarima koji su u knjigama. Što, na primjer, zašto bi trebali, dakle, da budu, na primjer, knjige zatvorene iza nekih, ili zapaliti knjigu da se ne sazna. Dakle, znaš kao ono, kada prospiješ fižole po fežu po tlu, onda je već kasno. Dakle, šta sad brineš, dakle, nemoj sada, dakle, pa sad je već, dakle, otišao je ovaj duh iz flašice i gotovo je, dakle, sad smo počeli pričati, ne može sad nazad, dakle, da to nije niko rekao, dakle, i zašto si to rekao, pa zašto zato što se, ne zbog zato što tvrdi da je ovo istina, ali zbog toga što imaš, dakle, znači, šta je neko rekao nekome? Ne može sad da kažeš, ovi ljudi su, dakle, kada se ratuje, znaš da to ne može, dakle, da se nježno radi. Ove stvari nisu baš nježne i bile su, dakle, žrtve i na jednoj i drugoj strani. To je više, maltene svakom znanju. I to je to za sad. Evo, ja mislim da sam imao malo više od sata o hermeticizmu. Mislim da ću se javiti još poslije, ali ne obećavam, ali svakako će to biti uskoro. Idemo poslije opet o hermeticizmu i alkemiji, idemo u srčicu ovog duhovnog i tjelesnog do imanja hermeticizma. Do tada imajte se dobro, mir s vama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma salam Muhammed, Ali Muhammed, Allah ima, wal megdinu.